Kukhale wemuka nendondo uThokozani umfana number 4 Langa emcimbini bopha izolo wama-SATMA Award 2022. Ake ngithathe leli thuba ke wengane zakwethu nginibingelele ngemibuso SATMA2022 ngithi nje mawusaqala ungena la kule channel sicela wenze ukulungele upress phela usubscribe ne notification bell uzibe mathubeni amahle ukuthola wonke ama-video azophuma la kule channel. uThokozani umfana number 4 Langa uhlabene ngendondo osukwini la izolo emcimbini wama-SATMA Award ngaphansi kwe-Best Maskhandi Albam lapho khona beqetha nezingqongqolo esiyabala kuzona uduma kahle phakathi komhlane nembeleko kuzoba umzukulu ivila laselawini kube uShwi nomtekhala wangisiza umama kuzoba umakhamnandi ziyashisa kube uyena uThokozani idayimani. Masikabe wamacika Maskhandi athatha ithuba halalisela phana uThokozani Langa ngena nohlabeni ngawo sonto izolo sikabala uKhuzana ofampongose kuzoba uyena uduma kahle kuzoba umtekhala kuzoba umdumazi igeza lendalo. Sithe masigijima ke wengane zakwethu singena phaya enkundleni zokuxhumana safe abalandeli behalalisela uThokozani Langa ngendondo athe wahlabana ngayo osukwini la izolo kanti ke abanye abalandeli babonakalise unganemi neze njengoba bethi le ndondo kahle kahle ubaba kuthiwa bokhona ubulungiso bofakthwa ilale phayana kuduma kahle. Ake sizibambelana ke simbuso SATMA2022 sithi nje ayidibana kwivideo elandelayo.